Bilo gdje da živimo, bilo na Novom Zelandu, Australiji, u Kaliforniji, na Aljasci, bilo gdje da smo u svijetu, mi Kosovo i Metohiju uvijek s sobom nosimo. Ono je tu u srcu našem i zato je ovaj veliki blagoslov da smo upravo preko naših svetih, kao što je sveti kralj Stefan, kao što je sveti knez Lazar, kao što je sveti Sava, ali hiljade i hiljade i milioni mučenika kosovskih do dana današnjega. Oni nas blagosiljaju, oni nas hrabre i mi smo zato, braćo i sestre, upravo ponosni da možemo dolaziti, doći i biti na Kosovu, barem za jedan trenutak, za jedan dan, 2 dana, koliko možemo, ali nikad Kosovo ne zaboravljajmo, nikad ga ne ostavljajmo. Uvijek pamtimo i nosimo i čuvajmo Kosovo i Metohiju kao svoju najveću vrijednost, najveći naš duhovni identitet. Mogu ga fizički oteti, kao što su bili nekada oteli, ali nikad ga nisu od nas i iz nas iznijeli. Ono je uvijek ostalo i jeste u nama. Tako da nemojte gubiti nadu, nego hrabri budite, hrabri budimo i naše Kosovo i Metohiju čuvajmo kao najveću našu svetinju.